Ni wirigiro bwakwa nwithirite wina ugoro bubwega ningukugwata ugeni kiri nteto chietu chia weru thaa 3 na arua iri tariki 9 mweri ni jwa 5 mwaka ni jwa 2026 nkureterete nteto kuma kaunti ya Nairobi, Embu, Tharaka Nithi hamwe na isigo bionthe bia kaunti ya Meru na Nteri imwe ndene ya nthiguriji yetu ya Kenya. Musiasa na mutongeria wa kiama kia People's Liberation Party niwe Martha Karua ntuku ya narua ni akinyete Ntere cha Tharaka Nithi kiri ndiunga ya gisiasa akioneka kumeneria wathani buria aria oritie kinya Kenya gwitana mbere kugwatanira na ringi oria akari bakirimara batikagaukane kirimara kithirwe nkurukini kithirite gikioneka kumererwa matani a siasa ni onto bwa wingi bwa aringi kura. Rais Ruto kinyawe akioneka kuriunga ruterero na magita kwa magita gutuma munini wawe bobo bokionania gutinkanja kirimara kini gikwendwa ni baingi na nikio gorobwa narua tugukuria kethira kirimara gikethira kigwatanirite twikinya 2027 kana kigaukana kirimara kigakaramwe kana kigaukana twikinya kethuranone kia 2027. Haranira na bauti kukurukira namba ya SMS 23578 na kinya mitandao yetu yo kinyanitia amona ntetu iria nkureterete ni Yara tu kuthurania kirindato cia weru urataini mutujwa Layer Premium Fortified Sifted Maize Meal na Layer Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Layer Premium, nurturing the world. Kawira Mwangaza kugageta koti kethira ngabana Mutumati romba urekeri ni miario yawe. Harethi kumatigania gutareria kwaga witikio kiri thirikari ni mpithukiro cha magita kwa magita. Martha Karua kuria Kenya kugwatanira akiorota wathani bwa Rais Ruto. Mubunge Raim gutareria kwaga kunganirwa ni wakibwa kieni gia kinoru. Mwonanire to mathitho ni Maureen Kiremi na ningetwa Maureen Kinya. Uria wari ngavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza augite ni athukirwe ritwa ni ngavana Mutuma ari kuga netire koti akienda kurungamia antu batikaandikwe. Kawira akiuga boni urongo mutheri na kwa unendekithitie kuri wa milioni 100. Kawira akiuga we tamwekuru mutongeria na kinya mutongeria wa kiama ni aringikite ni migambwe uya Mutuma ntwithinkia. Edwin Gatobu na iji Bakawira Mwangaza na baubangi nibetete kotini bakarungika that process wayokia tuwe weta mbere Kawira agukucia nyuma ate kwenda na Bameru bande kenda woni yetore akwaririra inkwenda compensation ya milioni 100 ikanyira ni ure waringabano akaunti Meru Faith Kawira Mwangaza agitumire na kugwe na ndinetete koti kuromba ikuri wa shilingi milioni 100 ingabano ure wajukirikanya kwa Mutuma ntwithinkia nikiria kuga na kuigwa thukirite ritwe Mutuma ko muringithane gambare kinyitwe koti ria kugeria kwa ngaratani wandika ni thirikari ya kaunti yetore akwa irithukitwe gathukwe Kenya yonthe na unde bishop wakanisa cia Baitha Family Fellowship cionthe ndene Kenya na East Africa. Oni ndi party leader wa kiama kia UMP ndene Kenya. Oni ndi mwekuru wa mtu. Oni ndi mutongeria na inda atari na kura nkurukie ngirima kana jairinda governor. Iromba ringira Kawira kiri koti antu bara batumite romba ria kurigeria wandikani batumirwe na bamenyeke ibau. Kawira agichebanirie na boburu na kuba gwetanirie na bamwe batongeria thure na kura kaunti na iji. Identify antu baba baumete na bashiariri na ndogo ciao ibao ndirarara mbaringirite thimu agora baringira thimu MCS bakure no we relative wantu baba eno ntuko MCS bakugwetekana na antu baba umwari ali ko MCS bakugwetekana ibantu baba
angani arongi nanga ima kasi njao omea koti na kuria ngabana mutuma kuchumiria weru neburu na kumuromba orekeri na nkuruki kuombeka abete kire akurubanjo ribaringe mburi ni untu babubu using the same social media or apologize na wekere ngazetine apology ya kuga no thithetie makosa gutonyithia Kawira Mwangaza kiri mantu ja kotini mantu nte kumenya na ndenda kwa mathaa 48 o apologize muthiaririkia na kuga ju twi muchetho jo guchetherwa Amiru nikitontu gutireta ira onde jano ikoti ya kuga mbeca igatumirwa na nikitontu buraitire supplementary mbere nya babeta kotini kabura ije bageta na ndi batu Amiru tutia jingo huko kuthogania ende ndenda kuga anto lazima baandikwe na wakaandika anto tiga kuviringa chenga wacha kupiga chenga. Huu ni mchezo wa town, hatutaki mchezo wa town kwa biashara ya Meru, hatutaki mchezo wa town kwa pesa zetu na ndi tigeni kweli Amiru bia wene ibokireri pubecha ora bukwenda na bwendelea kubesa pwedi anto abati kwerona kanto bonre iro bali wa malizeni muende para na baba bwiri kweziro ibo bako oversight bakaboyo kama kuta na Gatobu Arethi Banyambene batongeretwe ni mukaririgite wao Philip Weta na MCA wa Muthara Aurelio Murangeri ni baririte karikare antuku yecho aria maitha jaithukire arethi bantangilia na kinya kuiandithia ciao amona kuraga antu baugite po batikenetwe kinya nini ni thirikari irerio ni kire bakuga eti kubathangikira na no kabetite na mbere kwangaikwa ni maitha John Thiga ni agutwacio na njire ndiku Ithia baba kuma ntere cia ndona ciatigane batongorerete mukaririgite kwa arethi ntere cia Nyambere no Philip Weta MC wa Muthara no Aurelio Murangeri bakiariria mantu megenie na mbithukiro cia maitha ira ciiriga ukarika ntugo ya Aramisi kiumia gwa giki ntere cia Ntangire gicigo bunge tigane ici no tiga ntu bana bakuite na bangi bathatu bati obe na nguriro cia Mburuburu andithi chomba kuikithie le nyumani cia choka ibamenerete thirikari no ntu bakira bakuita ka thirikari raithite arethi ba Meru bati wa Bakenyamara buru indi beka bagira ntere mwana ara ndethi ni kuiyo na ikathina batauria ntwabu anto no baikithagene bakuthuranwa na utheri bakuite bora Isamburu na Turukana so nende itokuromba kinya raisi atotethie no ntote ta mujomo ora uti makaburi yunda ka chonde ikwete na jora inyamba ende ndori amba baba ya kuiare no ntoiba za bakonwa na bakimenya kana ba za baumete kathirikari gura wetete gara bakuma iringa ukapisa amba ba to ba kwande ne amba buthira ibandre bibi konwa kakwena thene ko no ntanto tora ntanto bwana na bagida la kathirikari upendela zaidi monete sababu itumiete bakwana litu safete bakwana itukoromba thirikari ituelewe itukoromba thirikari tuere ukweli anto ato taintora to tanto umecho itueri anto bokela nkuruki anto 30 lakini wa Elia nanto ekera wainya eria ira bakelerete ukachia nete anuntu thirikari utebue weta mwankarera bake abatendete ndo ntu akira kiatenda wa kekuia iro thirikari ikuia yite otethia naraka gitani waku bakiaririo operation ira yerega kwigwe kiruthika ntere cia Meru na yathira tariki 27 mweri muthiru mwanka goyu yakumba kwigwa yichwana na ndithire chumbe kwigwa ikijwa bagi operation itiromba kwigwa gichiara matunda bora bareregirite bakiromba thirikari utigiri bakoreta operation yenge kenda bakona wa kwithira wigintu bakona kiritha ukira baumbire kwigwa bakijwa operation ya bwithiru ni tukwibwaga lakini matunda ya turairigirite kira operation yau tutirayona bubwea operation ire bwithitwe ng'ombe cietu cieta u na antu betu bekuya kuma operation ambiririe ituthikite antu nkurukie banana na ruare turi twetete kuthika bangi bana kareje mani wale thikuromba operation yongelwe na concentrate na Samburu East kagita wakara barombete thirikari wenu utumira ntaira batumire ntere cha North Rift kagita kara kithura kiende kia minister wa mantu mokare bwandeni kumba kuyo betumira gira njeshi kenda kuthirania na amba baba ndethia bakiwa kinyirira umbite kuigwa ikiyo ntere cha Ntangire ntugo ya Aramisi ukegotige kozi kia njeshi kia batethirie ciari kuthichio ndecho batone kinya mukururio kikosi kira yororo tukikuona kina inyere ere woro kirukia bikosi bingi kilipo kwa hete ikendi pulewe RDU kana kile to Antangelia nikenda kiomba ko respond very fast because kirake kya akora ntuko yele otumamba ko ira line tibu atbeto ibarete jeshi rere ndakaire inyanya iba to inge 10 je 20 baria yaba karia na ira na ntubetwa ngwera barutire ngwinene
Kindikirira ari internal security aitere na ateithia antu Baringo na aita na kwa kirwa aikia jeshi. So ntekwelewa operation yetu iria operation erwethwo na muthembo kari. Kiripotera ntho cia weru kuma ntere cia Ntangire giciko bunge atigane Stimbeta wa John Ndhiga. Mutongeria wa kiama kia People's Liberation Party Martha Karua na kiama bange ni bakinyetie ndiunga yao ya gisiasa kaunti-ini ya Tharaka Nithi ward-ini ya Chiakariga. Akiaria Karua ni arombete akenya gukaraba gwatanirite na bagetikiria kugaukanwa gukurukira misingi ya gisiasa. Oriu ni arombete akariba kirimara gukaraba ria amwe tabura bethagira bagwatanirite kuma Karaja. Karua kinya akioneka kumeneria utongeria buria thaiji akiuga thirikari itithirite ikithikira kiriro gia Kenya. Mbabu na ripoti iji. Mutongoria wa kiama gia PLP Martha Karua ni aruthite ndiunga ya kaunti ya Tharaka Nithi akiambiria Chiakariga aria augite gutina mwanya wa Mount Kenya ya iguru na ya Gaiti. Bonthe ni antu bamwe ni babati kwithwa bakigwatanira na hakuna mipaka ya Kirinyaga na Tharaka Nithi. Hata watu wetu wengine wako hapa, wenu wako kule, kweli au si kweli? Hata kuoana tangu zamani tumefanya kazi pamoja. Usiambiwe na mtu iko Mount Kenya ya juu na ya chini. Sisi ni watu wamoja. Karua ni augite kuma Kenya ikugwata wiathi itana tongorua ni mwekuru na kagita gakani kagita ka mwekuru kwithwa gitongoria na haijagawa na mama miaka 60 imegawa na wababa. Wacha Mama Martha Karua ambaye ni simba jike agawe hike, kila mtoto apikiwe. Ni augite Rais Ruto agatongoria tamu imwe na we ayukie gite kiu akethwa gitongoria tamu imwe kenda gutigira mtungi. Mimi nasema Ruto one term na hata Martha Karua atakuwa one term. Hiyo ni haki. Lakini asikatalie na Martha Karua akifika huko asifanye nini? Na hatutaki fujo, hatutaki wahuni ambao wanakuja kuvuruga mikutano ya kisiasa. Atongoria barera gwatanirite na baba kuromba ite mwanya ni bameneretie thirikari ya Rais Ruto na Kindiki bakiuga batimenete Kindiki ni bure na Ruto. Tunajua kuna ndugu yetu, lakini sasa ndugu yetu ni kupotea, amepotea. Kwa sababu pale yako sio pale Wakenya wanafaa wawe. Wakati Kindiki atakuja kuomba kura yeye mwenyewe, sisi wa Meru tutasimama na yeye. Na kura ya Meru hakuna yenye itaenda kombo. Lakini wakiwa na huyu mwizi watusamee. Kuna wizi mwingi. Sasa tunaongea 11 billion ya SHA imeibiwa. 11 billion ya e-Citizen imeibiwa. 11 billion ya Talanta Stadium imeibiwa. Tunasema hatutaki serikali ambayo iko na wizi. Bamwe baekarine balutete maoni mao maigie ndiunga eno. Baba kurionga huku. Waja uko tiga kuga mantu matutamu. Turetere murandi oraga turetera ukakwethero go mwene uruga thirikari tikoruta gwira nkoyiago ya na murandi waku koko ya kondimandi ukiuga thirikari tikoruta gwira no tie kyo waya nakyo imbikaru aretera ntu bachakariga munthe abo touga bora atikaye kuruma Ruto no Ruto bena Kindiki twena Ruto na Kindiki mwanka mwicho na tutikoro tumagu tuiba 2 term tuiba 4 term. Kiripotera Weru TV kuma Tharaka Mbita Makena Uambabu. Hatongeria Kathumba baria amwe na ngabana wa Baire wa Meru Kiraitu Murungi, ngabana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki na wa Meru Mutumantu Ithinkia, mubunge Shadrack Mwiti na Bange ni bamwe baria bakinyite kirimambura za kumaruka gitene kwa uria urari bishop wa diocese ya Meru ni Wesley Mugambi. Atongeria baba kiuga nande bakaigika bishop Mweru Murugara kenda gwetithia na mbere kaniseje aria bagikatha Mugambi na kuga na arari mutongeria omwega na kinya wa kuthikira mwingi mbere ya kujukia etua kinyaririku mutugikare ne agutwachio. Bakeria tongeria mwanya bagi siasa kiathonekia kwira bishop wa kanisa ya Katholiki diocese ya Meru Urani Saresias Mugambi eteruthera kunoka bwega ni baugite kanisa ya Katholiki ni onenia ngwataniro katikati ka kaunti ya Meru na Tharaka Nithi kuonania ni uria chiri kaunti jirende mtu uria uri kuno mwe. To note that Catholic diocese ya Meru non tuikava Meru na Tharaka Nithi
ne kulivu kirura tukuga 2 counties 1 people kana kuga 2 counties 1 people ikuga antu ba Meru na antu ba Tharaka Nithi ni gintu kimwe na leo tuture tuketwe gintu kimwe aikire kanisa Catholic tugwatithanwe tu na bishop wetu Murugara uratwendere to support kiri siasa ni otu na kithure kindiki na thirikari na kanisa yetajire gintu kimwe. We normally say 2 counties 1 people 1 diocese, na ndio sababu leo tuko hapa tukiwa tumetoka kila pahali ya ile inaitwa Meru, Diocese of Meru. The Catholic Church is the one which does not recognize a boundary between Meru County and Tharaka Nithi County. Tuendelee kuunganisha watu wetu. They said 2 counties but 1 people. Kurukini baugite ni bathomete otongire bwa Bishop Mugambi buri bwa kionereria kiriba ingi kagita kare atongeria kanisa ya Catholic Diocese eji Alinda who listens and makes a fair and a firm decision, not necessarily the one who talks too much. And we want to tell you that you have not retired. Neither are you tired. It's a matter of change of the office. The people of Meru will forever cherish your contribution and the strong foundation you have laid for the church and society. Bwa kuongera tongeria bane baugite bakagwa tambaru mushikabu Murugaroro kujokyo tongeria Antonia mushikabu Mugambi. Tunaomba ile siku tutakuja retire hapa pia tupate Bishop Murugara bado anangarangara. Musimpatie stress. Bishop Murugala, you are highly welcome. You have found and is established a diocese with a pillar, and diocese that speaks one word. Muthiene ngabana mutumanto ithingiona ni agucokia ngatho ki Rais William Ruto ni kwa Daktari Julius Bijiwe Kanyaka Mubarosi nthiguru ya Vatican City na kinyethira kigwatana na murungamo jwa kanisa ya Catholic ja kwebana na siasa kaniseni. For nominating Dr. Julio Bijiwe as the Kenya's first ambassador to the Holy See, and we thank the Holy See for accepting this historic appointment. Kumanku buge shigo mbunge kia Southimenti nke report ranteto shawero weekendi rea kwa rietwa ni Mutuge Kare. Nĩ kuma kĩrĩ rũgano rũu nĩo tũkona kanya ga kũnogoka tũgĩcokera tũkabumenyithia ũgambi bwa ngavana Mũthomi Njuki. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Kwa kibanda na nyumbani anywhere. Hey! Tonight.